وانا ماشيه في الشارع كده يا جماعه، لقيت الشنطه دي جنب صندوق الزباله. قلت اما استني يا بت، لبنتي بقى يعني، استني يا بت اما نجيب الشنطه دي نشوف ايه اللي فيها كده. مش عارفه، تقول لي يا ماما عيب انت هتاخدي شنط من الشارع من عند صندوق الزباله وتاخديها البيت. قلت لها استني بس، دي شنطه شكلها فيها حاجه ثمينه، استني بس. خدت الشنطه وقمت جري على البيت. كل اللي قابلني يقول لي في ايه في ايه في ايه اللي معاكي، جايبه ايه في الشنطه؟ يعني انت جايبه تجري تلاقيكي جايبه حاجه حلوه وخايفه لحسن حد ياخد منك حاجه. خدت الشنطه وقمت جري على البيت كده، قعدت اقلب فيها مش عارفه ايه ده. لما اشوف كده الشنطه عليها غضب السنين، شايفين الشنطه اصلا شكلها من زمان، شايفين التراب والتلزيق اللي فيها. ما اعرفش الشنطه دي فيها، انا قلت فيها كنز يا جماعه ولا فيها ايه؟ فعلا بجد طلع فيها كنز. بس الكنز بقى عند اللي يعرفه. شايفين الازايز لقى في الشنطه من كتر ما ان هي متخزنه يجيلها سنين. شايفين يا لهوي على البلوك اللي في الازازه من تحت. كانت مودياهم فين ولا مخزنهم فين اللي رميتهم؟ واحده كانت مخزناهم وتقريبا جوزها حلف عليها لا ترميهم ولا حاجه عند الزباله. مش عارفه في ايه. خدتهم كده ورحت ايه، قلت انضفهم واشوف ايه اللي فيهم واخدهم كده لو فيهم حاجه تنفع مش مشكله عادي. يلا كله بيرزق من تحت ايد بعضه، مش مشكله. خدت. شايفين الجلخ؟ شايفين يا لهوي، يا لهوي يا لهوي على ضغط السنين على الازازه زي الضغط اللي عندي خرابي. شايفين؟ لا الازازه دي نوعا ما يعني حالتها ميسوره شويه، نظيفه يعني ها شويه. شايفين الزيت؟ يا عيني ده زيت مستعمل. ده انا بدور على ده بالحلاوه، مش لاقيه نقطه زيت. شايفين؟ يا لهوي على سواد الحلل في الازازه مروق فيها تحت. شايفين؟ يا لهوي كل ده. هي تقريبا كانت واحده مخزناهم هتعمل بيهم حاجه او هتستعملهم في الايام السوداء اللي احنا فيها دي. بعد كده جوزها قال لها ارميهم، راحت رمياهم. شايفين؟ انا مش عارفه الازازه بتلزق في ايدي. شايفين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي خرابي. شايفين؟ ايه السواد ده شحم محنط في الازازه. شايفين الجلخ؟ دي الازاز دي تلاقيها معتقه، ده يجيلها سنين معلهاش حتى صلاحيه. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه بالزيت. انا جبت ازازه من الزيت اللي انا بستعمله، بجيب الازازه اللي هي 2 لتر دي. شايفين؟ اللي هي بتبقى 2 لتر بجيبها دي من اي سوبر ماركت او من منافذ البيع يعني. ب110 جنيه الازازه دي فيها 2 لتر. شايفين؟ هصفي بقى الزيت ده وهاخده هنعمل بيه حاجه حلوه قوي. كنز والله العظيم كنز. ده انا فرحانه قوي بشويه الزيت دول، دي فرصه. شايفين؟ هاخد بقى الازازه دي، هقص البوز بتاعها ده عشان اصفي بقى الزيت ده فيها عشان ناخده نعمل بيه اي حاجه يعني. الزيت ده فوائده كتير برضو. شايفين الازازه دي 2 لتر خليكم فاكرين. خدتها قطعتها. انا عايزه اقول لكم السكينه كانت هتفتح كرشي بسبب الازازه دي والله العظيم. عندي سكينه بقى بتاعت الذبيح اللي هي الكبيره دي. خدت الازازه ورحت اقطعها بيها. طبعا السكينه نطت، كنت هبقى في خبر عاجل والله العظيم. الحمد لله. شايفين؟ بعد ما عملت لها فتحت الفتحه بتاعتها الواسعه دي عشان ايه احط بقى فيها. عندك بقى شراب، عندك اي حته قماشه قديمه، انا جبت يعني بتاعت الجواهر دي عشان يبقى زيت ذهب فعلا. شايفين؟ هحطها بقى كده في الازازه وهملى الازازه دي بس 2 لتر، هجرب بيهم كده اعمل بيهم اي حاجه. وهصفيهم بقى الاول كده عشان اتخلص من البلوك اللي محطوط في الازازه من تحت ده. ادي اخرة اللي يمشي جنب الزباله. شايفين؟ كنز كده كنز. شايفين الذهب؟ يا عيني. شايفين؟ الله. ده الناس يعني بتتنشأ على شويه زيت زي دولت كده. ده كوبايه زيت ما بقاش من سبب ارتفاع الاسعار، ما بقاش في زيت يعني. اللي رميتهم مش مشكله، هم من حظي ونصيبي. انا كنت بقول يا رب الاقي شويه زيت ولا حاجه عامله زي دولت كده. شايفين التكتلات اللي في الازازه؟ شايفين؟ ده مركون يجيله. ده من ايام الفراعنه الزيت ده، من ايام زيت التموين اللي كان بيجي على البطاقه ببلاش، فاكرينه؟ اهو. يا عيني. ده انا لقيت كنز يا جدعان، وحد يقول لحد. احط بقى كده الازاز في الطبق عشان ايه ما يليطوش الدنيا بس وبان بقى عليا ان انا كده من ذوي الاملاك. اللي عنده زيت ده اللي هيتقفش دلوقتي بالزيت ده في البيت. يا لهوي. ده احنا ولا تجار بتاع ده. شايفين الزيت؟ هو الزيت مروق من زمان عشان مركون في الازاز مش عارفه من على ايام جدي. كده انا يعني صفيت الازازه دي، الازازه المعفنه الجلخانه دي اللي عايزه تتحرق. الولع مش هتمسك فيها اصلا. وحطيت نص الازازه التانية. ده ما شاء الله، ده زيت كتير ما شاء الله، يجي 5 لتر.
يعني انا حطيت الازازه دي وحطيت نص الازازه التانية بتاع الازازه ازازه الحاجه الساقعه دي، يعني هي تقريبا لتر، والتانية لتر ونص حاجه زي كده، لتر ونص، ويجي نص لتر من التانية، يبقى 2 لتر في الازازه دي. بس انا لميت بقى كل الازاز كده، انا هاخد الازازه الكحيانه دي ارميها بحطها في الشنطه بتاعتها طبعا عشان اتخلص من كل الازاز دي الصبح، بدل ما اتقفش بيهم اطلع كده اهوت. يقولوا الوليه دي بتجيب الزبده منين. شايفين انا كده صفيت الازازه مليتها اهو زي ما انتوا شايفين. الازازه كده دي كده اللي هي اللترين، شايفين دي اللترين اهي. والتانية بقى اللي هي بتاعت الكولا دي فيها يعني يجي اقل من نص كده، هيجي نص لتر برضو مش مشكلة، يعني هو انا غلبت فيه ولا اشتريته، يجي زي ما يجي بقى، بس فيها اكتر يعني اقل من النص. يعني مش هتبان عشان طبعا الازازة عليها غضب ربنا من بره، شايفين يا مراري. يعني هي الازازة دي اللي نضيفة شوية، دي ممكن اخد منها شوية واكمل بقى بيهم الازازة التانية، بس هي يعني خرابي على البلوك اللي في البتاع ده. شايفين انا قرفانة من الزيت ده بصراحة، بس كنز هرميه، لقيتهم اوديهم فين؟ محدش هيرضى ياخدهم. آه الزيت ده معتق من زمان قوي، يعني انا لو عملت بيه اي حاجة ممكن اعمل بيه صابون، ولا اعمل بيه صابون سايل، اعمل بيه صابون اللي هو القطع ده. شايفين يعني الازازه دي نضيفه شويه يعني نوعا ما، بس هتتصفى برضو، كل الازاز دي هتتصفى مش عارفه. شايفين